大家晚安。我是今天的第2个暖场团。大家好，我是陈磊。我低调啊，这样有没有海边的孩子的感觉啊？有。我是变陈磊了。海边的陈磊。陈磊去海边的。不要破坏刚刚好不容易培养的气氛。好，欢迎大家来到海边的孩子，谢谢你们给原住民青年一次机会，谢谢。我爸爸说要做善事，然后所以才要办这样的表演。你们的钱，谢谢你们了。你们已经来了，被骗到了，对不对？就这样。好，我继续唱，然后接下来唱这首歌也是我很喜欢的作品，《父亲的话》。Sukuni sanu meruan agak-agak saina dengan amanayang ibiguri asu mauraku tamanau isuanan agak-agawarenggu sisainu inaiso oh aiya oh aiya heya oh ya aratenku bayi rumahku asai angkanau oh aiya oh aiya heya oh oh aiya oh na oh iya heya Sukuni sadu meruan agak-agak saina nangan amadayang ibiguri aisu mauraku tamanau isuangan agak-agawarenggu sisainu inaisu oh aiya oh aiya heya oh iya haradenku bayi minumaku asai atas